buriya iyo umuntu abuze ubwenge ateka manure umwaka utaha iki gihe hazaba havutse ikindi gihugu gishya ku isi cyangwa hari icyahindura ubuyobozi binyuze ku ruhembe rw'umuheto. Tekereza yuko most likely nta myaka 3 tuzabona ibihugu bishya nka 4 imyaka 3 iri imbere. Maisha aracyari muri celebration se. Okay, tumuha amahirwe ya kabiri. Ari nako nkubwira yuko ejo niba hari ikintu cya mbere cyashimishije ni ukubona akarasisi kayobowe mu Kinyarwanda. Sibyo? Hari biriya yo Maisha yaje. Niko Mai. Karame. Waramutse. Naramutse neza. Narinzi ko kiri mu byishimo by'umunsi wejo ukwibohora. Ariko nkakubwira yuko akazi kagikomeza ibiboha abantu bari byinshi tugomba komeza tugakora tukongera n'amasaha yo gukora tukibohora. Cyane kabisa. Ubutindi bwo kanyagwa bukene bwo ishyanga. Cyane kabisa. Bimeze bite ko mbona ibintu bigiye kuba akajagari? Biraho. Icyambere numvise ibintu biri mu kuvugwa n'abandandi byo kuvuga ati ibyo nubona umuhema mukata umutwe n'abanyarwanda n'ubundi abo ntago ari abakongomani. Nkumva abandi nabo bari ku ruhande rw'abavuga batari koreka twunga ubumwe aba bantu tuva mu bidutandukanya natwe tubahagurukire. Ibintu ntibigiye kuba ntibigiye kuba isupu ntibigiye kuba kaduruva ntibigiye kuba shwagara bagara ariko ibyo bikaba leta nta muntu numwe wumva muri leta abitwa ba paruku ntawe ushobora kugira icyo avuga abitwa bande bakambarere kato ibintu byose abitwa banzangi wapi bose baryumye ko ibi bintu bizagenda bite. Aho tugiye kubona koko balkanization yikora mu buryo bwose directement bitewe kuri iyi shagara bagara ndimo kubona hari ahantu bikwaye. Mu minsi ishize kuri Radio 1 nibwo nababwiye yuko umuntu witwa kwavugira ururimi rw'Ikinyarwanda uri mu Bazarendu atagomba kwinjira muri area y'Abanande. Nabivugiye izo za Nyatura abazungu bari abakambuzi nawe FDR bose nta muntu wari wemerewe kwambuka ngo ajye mu gice cy'Abanande. Ndumva baciye ibyumweru 3 mbivuze. Barabivuze ati bazibeshye bahakandaje uti bakiza bakoze amabara ati baragenda bica Abanande batangira no kubasoresha Abanande barakasirikana ngo ati nyi Nuvango aya makimbirane saya none naya kera ababyibuka neza ahantu bita Buhene hitwa ni hano mu marembo ya Goma hitwa Buhene ubwo si Buhene se ni Buhene ubundi amazina hariya yose ni Ikinyarwanda nuko bagenda bayahindura nyine bakayita uko bashaka. Ubwo no kuvuga ngo Buhene 2018 barabyutse Abanande batuye hariya bica abo mu bwoko bw'Abahutu abagabo babiri. Bamaze kubica abo mu bwoko bw'Abahutu nabo baravuga bati namwe ntago muzanyuranga nabo bica abandi Abanande. Intambara yarabaye izamo aba bagarde republicaine ibintu birakomera yamaze nk'amasaha hafi 7-8. Ko muri iyo ntambara hanavuzwe yuko FDLR yamanutse iza gufasha bari mu bwoko bw'Abahutu baraza barwana nabo mu bwoko bw'Abanande ni mu mujyi wa Goma. Ahanga mu munigi hano haruguru. Abantu baragenda barunga abantu bari kuri FM baratwumva. Okay sawa. Kuri FM. Okay sawa. Abantu baragenda barunga ibintu bagira ngo biraciye. Ariko
bukurikiyeho ari abo mu bwoko bw'abahutu bari baravuye za Masisi na za Rucure baragiye gushaka ubutaka bahingamo za Beni. Abo barishwe, hasigara abantu batishwe n'abana b'imyaka 2. bicwa n'abanande ko numva bitoroshye. Barabica abagera mu bihumbi nka 5 bose bararangiza. Hasigara abana b'imyaka 2 niho batigeze bica, sinzi ngo mu mabwiriza yabo y'ubwoko bwabo kwica umwana mutoya w'imyaka 2 manza bitemewe. Abo bana bafashwe n'umugiraneza w'umubikira wo mu bwoko bw'abanandi arabarera. Mu minsi ishize nibwo babwiraga Croix Rouge yuko bagomba gufata abo bana bakajya gushaka imiryango yabo, kandi barayishe. Ejo kujya gushaka aho bavuye abo ngabo basuhuka muri za Masisi na za Rucure. Ejo bundi babwira, nagira ngo wenda tugaruke ku mateka. Nababwiraga yuko abanande bavuze yuko nta muzarendu wo mu bwoko bw'abahutu cyangwa mu batutsi b'amanga batabamo uvuga ikinyarwanda ugomba gukandagira ku butaka bwabo, kandi niko byagenze kuko n'aba FDLR n'abariya bose barabazi, bahise bahindukira baragenda batangira kujya gusatura mu bice M23 yafashe kugira ngo bajye wita za Kinyandonyi. Uko niho na za Nyamwirima niho yari asigaye M23 arafata muri Rucuru. Nta numwe wigeze yambukanya mu bandandi. Kanyabayonga ikimara gufatwa, Kaina, Kirumba, abari za Rubero na za Butembo bahise bavuga bati nta muntu witwa ko avuga ururimi rw'ikinyarwanda dukeneye. Urumva bari mu kazi gatandukanye. Ari iyi ngiyi wabonye zirande kuruza batwitse za Surambaya 2 na Mamoto y'umuryango utegamiye kuri leta witwa Dear Found. Bajya kwica bari abantu no gutwika ziriya modoka ya za Rubero mu birometero bike utaragera Rubero. Bari bamenye yuko uriya muryango ushingiye ku bwoko bw'abahutu, ni umuryango w'abagira neza witwa Dear Found. Ikintu bakoze niki, bahise bafata za modoka zabo 2 barazitwika n'amamoto yari arimo bicamo, ubu bamaze kuba 8, abandi barabacika. Ubwo ikintu cyo baziragayo niki, ngo naba infiltré abahutu n'abatutsi, abantu bavuga muri Rwanda n'abanyabungo. N'abanyabungo, abanyabungo n'abashi kuko nabo bafite amamuko mu bwami bw'u Rwanda bwa kera. Ngo nibo banyarwanda ngo bafite uruhare muri M23 barimo kugenda babambura ubutaka bwabo, bakaba bageze hehe muri Grand Nord. Bazakira akadomo. Ibi ubwabyo bigaragaza yuko leta ishobora kuba iri inyuma y'ibi bikorwa cyane rwose, biragaragara. Dukomeze. Ubwo barangije baravuga bati sinaba ngaba gusa kuko dufite n'abanirotike bo muri za Ituri, abahema nabo bagomba gupfa. Bo bakomeje kwicwa kuva kera ariko urumva yuko hano za Butembo hari abana baba baraje kwiga za kaminuza, hari ababa baraje mu bucuruzi, baza mu bucuruzi, nabo bagomba kwicwa. Nibwo mwatangiye kubona abambere batangiye kwicwa. Video mwabonye umuntu bari gutera amabuye, umuntu agaturuka yari agafatiwe agakubita mu mutwe w'umuntu, undi agaturuka yari yagutse kugeza igihe apiriye, abandi baratangira kubatwika. Noneho ni ukuvuga ngo abahutu bakimara kubona ibyo ngibyo bibaye baravuga ati natwe ibi ngibi ntabwo biri bujemo. Abandandi mu Goma barimo, Kisangani bariyo, Ituri bariyo, abahema nabo barakaniye baravuga bati ntabwo ibyo ngibyo biva muri aka turihorera byanze bikuru. Ariko ibintu ko mbona bigiye kuba ibindi mutabaruka. Leta yo iraturamye nta kivuga. Ni ukuvuga ngo Nzangi, Paluku, Kaonja n'abadepite bakomoka mu bandande baracecetse, kandi nibo bateje ibi bibazo byose. Kuko mu 2019 uyu bita Serufuri Ngaya Baseka wayoboye province ya Nord Kivu
yigeze kuvuga aravuga ati nyamara ibibazo by'abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bimaze kuba birebire, ahubwo iyi province byaba byiza bayikasemo kabiri bakaguma iwabo natwe tukaguma iwacu. Ibyo yarabivuze abivugiye Rucuru. Urumva ibyo leta irabyirengagiza, kuko ni ukuvuga ngo ikintu hanini bavuga abandandi ni abantu bafite amafaranga, ni abacuruzi, no muri leta bafite ijambo. Aho bageze rero bagura ubutaka bakimura barimo. Rucuru barayituye, Goma barayituye. Urumva ahantu bageze rero ni amakimbirane two bajyana tribalisme bamwe muri bo benshi cyane. Ibi bintu rero bikaba byamaze gufata indi ntera, ahubwo intambara ye mu 23 isa nkaho yazimye. Ikintu kiri kugaragara cyane ni uguhangana kw'aya moko y'abanande n'andi moko. Ni ukuvuga ngo kugeza amagingo aya ngaya abanyayituri bavuze ati umundandura aha ngaha agomba gupfa. Abari muri za Goma, abari muri za Kisangani, abari hose bavuze ko bagiye guhangana mpaka. None se ibi bintu urabona bifite irihe garuriro? Hatabaho igaruriro bifite iyi avantage kuri M23 mu kwamamaza politike yayo? M23 n'ubundi isanzwe ivuga yuko iki kibazo cyo kudafata abaturage kimwe ngo babareshyeshye biri mu bintu barwanira. Ni ukuvuga ngo muri politike yabo ikiza kuza gukurikiraho ni uko wenda bagiye kugaragariza amahanga ndetse banarega leta ya Kongo kuko ntacyo irimo gukora kuri iki kintu, kandi n'ubundi basanzwe bayirega yuko iteranya amoko muri aka gace k'uburasirazuba bwa Kongo, ari nayo mpamvu hahora intambara. Ubwo rero byanze bikunze ni avantage kuri M23 kugira ngo bagaragaze ibiri kubera hehe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko nanone tugiye gusubira mu bihe bya kera by'intambara y'amoko, ikaba nambi kurusha ibindi byose. Iyo ni mbi cyane kuko urumva aho umundandi ari araza kwicwa, umundandi nawe uri gufatira ubwoko bw'abahema n'abahutu n'abatutsi muri kariya gace k'iwabo nawe ari kwicwa. Urumva rero ikigiye gukurikiraho kuko buno mu gitondo nibwo nakurikiranaga ibiri kubera hafi ya za Ituri, bagiye bajya mu muhanda baravuga bati nta mundandi uzanyura muri uyu muhanda, nibo bari gufata wese bari kujya gute, bari kumuzirika. Birababaje rero Angeli. Hakobera ntiyashobora kwaduka nk'ibihuha wenda bivuga ko ari M23 iri kubiteza kugira ngo bene kwitera aho hantu. M23 ntayihuriye n'ibi ngibi kuko n'ubundi icyo abandandi nibo batangiye kubikora ntibanayikunda kuko bahitiye abanyarwanda. Ariko se uriya muco w'abandandi wo kuryana bo ni bwoko ki? Kurya da na umuntu nakaboga buriya basanzwe barya abantu. Wenda nago ndizi niba bari basanzwe barya abantu, ariko ahanga bimaze kuba umuco kurya abantu, gutwika abantu bakarya bimaze kuba umuco rwose. Mbona bizanavamo n'umuvuma ahari. Ariko bivugwa yuko babyigishijwe ngo na FDLR, ntabwo ari abanyarwanda babigishije gukora ibyo bintu. Abanyarwanda barya abandi bakaba babivuga ngo mbere yuko abanyarwanda bajya muri Kongo muri 1994 ngo ntibagiraga ibyo bintu. Namenye nari muto simbizi ntabwo se nabona umunyarwanda ujya muri ziriya aksi simbitekereza. Sasa rese nta kanunu ka vita ko n'ingina n'intambara mbi cyane ahubwo yo urebye navuze mbona ngo Amerika yatangaje ceasefire ibyumweru 2, ariko nuko uburyo yayitangajemo nayo nabonye budafututse. Amerika ntitangaza ceasefire. Nanjye byanyobeye uburyo Amerika itangaza ceasefire, abahanganye bagaramye hariya nta matangazo bigeze bagira gute, bigeze basohora. Ariko ntabwo bibura nk'isake ejo bararwanye aho hose urebye muri make aratuje. ngo ntuva nta kindi cyetse niba hari wenda andi makuru adasanzwe tutakubajije. Aya